Nabasak ti istorya, unay nga isot nakakatkatawa ng ada sense na detoy, kadetoy pagsasaritaan tayo itang bigat. May isa nga babae kakabsat nga napan nag-shopping di Robinson. Ket iti naka-shopping kakabsat, idirimwaran ijay Robinson, napan ijay lugan na, ninsa may andetoy. Napan ijay lugan na. Only to find out kakabsat, nga daupat nga lalaki ijay uneg tilugan. Nga buangger tilang langada. Nakamamak tilang langada kakabsat. So nakigtot, naibatan na, inibatan na DJ shopping bags na. Kat dali-dali kakabsat, nga inala na, dete handgun, paltog. Ada paltog na ni Mayan. Ada paltog na kakabsat. Kat intutok na, kadigito yung lalaki. Kat kuna na kadakwada, kuna na nga kasta, ada paltog ko. Kuna na nga kasta. Ada paltog ko, amok nga usaran dito. Kalbitak dito yung paltog. Kuna na kadigito yung lalaki, di nagtilugan. So digito yung lalaki, paltog nga ro, duro mapay buwang gerda, kabutang da kakabsat, tibala. Dardaras da nga rimwar, kakabsat, kat pimanaw nga kas na dete, amoy DJ, ma-imagine nyo, teori dalang agtamtamblingan kakabsat, iti dandanagda kakabsat nga nagtartaray. So iti kwan, simrek dete nga babae kakabsat, kat siyempre agtigtigirger, inala na ti tulbek nan. Kat paandaran na jay lugan nan kakabsat, ti ayan na nga ganas, han na may shoot jay tulbek, ijayan ta ignition, jay lugan na. Then she finally realized, han nagayam lugan di jay. Kapada lang jay lugan na kakabsat. Kat bimma bangarod nga kasta, pinidot na di jay inibatan na nga bag, kat sinapol na jay lugan na, ijay gayam may ikatlo, ti ayan jay lugan na. Kakulkulay na kapadpada na laeng jay lugan na. Kat pinataray na kakabsat, napan jay police station. Okay? Napan ijay police station. Then, DJ police, ni Brother Anton sa at the JD. Okay? Kat diningag na di istorya na, katabang dingdigan na, agkat katawa ni Brother Anton. Anyakan ma'am ko na. Anyakan ma'am, nervyos mo siguro. Dandanag mo dayta. Ngam amom ka di ma'am, nga sakbay ka nga imay, 5 minutes ago, at daupat nga lalaki nga imay. Kat ibagbagada ko na that they are reporting a carjacking by a woman nga nakaantyohos, 5 feet tall, nga adapaltog na ko na. Agasam di jay kakabsat. Anyway, there was no charges filed. No charges were filed. Awan iti na ipasa, wano na isubmit ang kaso kakabsat. But the thing is, the woman thought it was her car when it was not. Now, it's not really that very funny, but what is really funny is this. Deta biyag mo, deta adal mo, deta adakan ka, saan mo nga kukwa? We are going to talk this morning about faithful stewardship. Whatever you have, your time, talent, treasures, your life, education, your house, your car, your properties, your possessions. Amin digito'y kat God's ownership. Say that with me. God's. One more time. Everybody say it with me. God's. That means who owns what you have. So what are you? Anang arod kada tayo kakabsat is stewardship. Hantay nga kukwa, niya po Diyos ti making kukwa, we are simply what? Stewards. What is a steward? A steward is a manager. We are managers. Ibagang man takaabay mo. I'm a manager. Amutay lang ang manager, kat ada nga nakatugaw di opisina, naka-aircon, ada desk na, ngagmandar iti tao, kan mangipatpataray iti kumpanya. No. In a sense, yes. But in the Bible, amin tayo kakabsat, we are managers. Help your seatmate right now, bago makatulog kan bago mulang lang. Ibagam kin kwa na, data adagan ka. Come on. Help your seatmate. Tapno nagmulang lang, hana makaturog. Come on. Everybody, do it. Kayo sa likod, gawin nyo. Tell your seatmate, data adagan ka. Bagam.
Oh, sabihin nyo, kayo dyan mga men, sabihin nyo sa katabi nyo, ayan, deta daking ka, kuha niya po Diyos. And you are a manager. A steward ket may nga agay ay one kadagiti sanikwa, alikamen, gameng, anyaman nga banag, nga kukwa iti sabali. Kukwa ni Apo Diyos amin, in paaywan na laeng kadatayo. Now listen to me. The point iti panagbiag, ket it's not how much you have or how little God has given you. It is how you manage it. Hello? Digiti adan-adal na, good. But you know what is best? Know how to manage it. Hanga di kadakkel di balay mo, wano ka basit di balay mo, it is how you steward it. Hanga di kadakkel iti negosyo nga ito tiapogin ka, wano basit, kadakkel ti talon, wano ka basit, it is how you steward it. Ti isuro kada ka itang bigat, how to steward the things that God had entrusted to you. This comes from our series of lesson nga ti paulo na pass the test of blessing and prosperity. Ilang amuta yung panubok ket problema, masuutak siga. Masuutak ka digiti adu nga parikot ko. Masuutak ka digiti adu nga saksakit ko. Masuutak ka digiti gagayem ko. Kadigiti karubak. Kadagiti kaduak ti trabaho, di lang ti amutay nga suot. Ngem halang ti pa problema, iti bang suot ken ka, no di kat uray pay gayam, iti blessing ken prosperity. Because when you have it, it will reveal and show what is your heart. Iti Friday night, nagmeeting kami kadagiti AV, and I asked them, anya nga pasit ti mensahe, itinakisaritaan ti Apo kada kayo. Some of them said, tinakisaritaan ti Apo kanyak pastor kat about the blessing of suffering and pain. Dagiti daduma ko nada, the test of blessing and prosperity. Naadal tayo kakabsat, idi umuna, when you are blessed, are you with me? When you are in a position, dagiti databintar, officers kayo, that's a blessing, that's a position, that's an influence, but did you know that when you are blessed, your humility will be tested? Your humility will be tested. We are vulnerable nga maging proud. That the more we have, the more educated we are, we think too high of ourselves than we ought to think. So nga inadresak dito yung kakabsat, tapnon da kayo, uray pabaknangan na kay ti Apo, parang ayon na kay ti Apo, italkan na kay kadigiti, nagdadakkel, ken naka-amamak nga bendisyon iti panagbiag. Saan kayo nga madadael, saan nyo nga mapasaktan ti Apo, gaputan na iset mo ti biag mo, I will be humble. I will humble myself before God, which means that I will always acknowledge God. Bigbigag to nga kanayon ni Apo Diyos. Bigbigag to nga kanayon dagiti adipon ti Apo. That in the church, abogado ka man, engineer ka man, CEO ka man, manager ka man, anapay, si ka man ket doktor, whoever you are, itirwar, you learn how to humble yourself before the servant of the Lord. Listen to Him. Learn from the man of God. Hamukong ko na nga, manager ako, agka-level kam ken pastoren, hantan tupulos agka-level. Amin nga naindagaan nga posisyon, han mo mabalin nga itapat tapno artapan na ti kangatuan nga awag ti Dios iso ti agbalin nga adipon na.
To be a pastor is the highest and the most honorable calling. And no earthly degree, position, status, or station in life will ever be more honorable than to be a servant of the Most High God. Not even a king. Kung nangarod ni Spurgeon, I will never stoop down to be the king of England. Kunana, Pastor isuna ti Metropolitan Tabernacle ket kunana jakto nga ibaba iti sarilik nga agbalin nga ari. You see that? Nangat-ngatot pa nagkita na iti kinaadipon na ti Diyos ngam ti siyasin numan nga ari iti rabaw iti daga. You have to remember that. So hamo kung kuna nga, siya kun ket manager, agka-level kam ken pastoran. Komandera kon ti maysa nga platoon, agka-level kam. Oh no. You have to remember how to humble yourself. Remind yourself of that. Because pride goeth before destruction. I say this because I love you in the Lord. And I say this because I want you all to be prepared for the greater blessings of God in the coming years. Imnoawan humility ti puso tayo kakabsat. Mabalin nga na ta i-bless ti Apo. Mabaling nga si ka agbalay kita na laing ka nga rod, ngem tintumot lamang perdiking ka, deta sarilim nga kinapalangguan. Number 2, when you are blessed, your integrity will be tested. Integrity defined by our patriarch last Sunday is wholeness of character. Kaya't nangasawan from the word integer, whole number, kaya't nangasawan kakabsat, at the core values mo, at the conviction mo, kaya't nga sa wen, no kuma building, inkabil mo di husto nga kalidad ti materials, tapnon uray kasanot ka nga to, 3-story, 4-story, 5-story, haan nga makompromiso kakabsat, day jay structure na, because you place the right kind of character trait, quality of materials. Nawatan nyo kakabsat? Kas pagarigan ti inkabil mo ka 12 mm laang, puro 12 mm nga pundasyon. Impatakder mo ko 10-story engineer, it will collapse. And you and I, no matter how blessed you are, how rich you are, how high your position is, you will collapse. You will lose your position. You will lose your influence if we do not maintain our character. Young people, listen to me. Talent is very shiny and showy. When you see people, naglingag sarita si ka, nagwapo si ka, nagpigsa si ka, macho si ka, and so was Samson. Samson was the strongest man, but he lost his influence for lack of character. Integrity is what we are talking about. I encourage you all. Amen? I-encourage kayo kakabsat. Core value. Okay? But Joseph, on the other hand, nagwapo mo't ni Joseph. Amen? Sino kada kayo kakabsat ti nagwapo ita? He lost his position, like Samson. Nga isunak at isuthed dagiti aming slave. He lost his influence. He lost his power. Thrown into prison. He lost everything like Samson. But it was character that helped him fulfill his destiny. Amoy ti destiny ti Apo keng kuana to become the governor of Egypt. Kat DJ character na isut ng preserba keng kuana. Tapno naragpat na DJ nga destiny nga intuding ti Apo para ken kuana. Young people, are you listening? Para sa inyo yun. Para sa inyo, kasi digidya nga termino kat mas makarelate kayo nga agtutubo. Are you listening to me now? Sayang ta potential mo, sayang ta ability, sayang digya nagpintas nga plano ti Apo para kan ka, no ag-compromise ka, no umadayo ka ti sa uti Apo, no gapulaeng ka digiti temptations ti panagbiag ket talikodam iti Dios. So, integrity. Number 3, we learn that when you are blessed, your priority and sense of responsibility will be tested. Hindi awang pa'y trabaho, makit kanayong ka-church ha. Kanayong ko may agdalos. Idihang ka pa'y nga nangatot posisyon mo agad, Apo, mayati, umay mo pa nagdalos CR.
I am looking forward nga babaen ka deti nga message dagayo nga professionals i-exercise yo iti servanthood ket no siya sinno iti nangangatot posisyon na tarwar isu kuma umay agdalos iti baul ti CR ditoy. Isu kuma ti umay agpadigos ti lugan ni pastor. Umay mang vacuum ti lugan ni Pastor John. I am not saying that because we want to see you do that. I am saying it because you need to learn servanthood. You need to learn what is priority. You need to learn what is responsibility. Nga ammom nga aramiden ti rebengem kas maysa nga Kristiyano. Ni J. Braille at daditayan ta AV. Oh. Kat napintas ti trabaho kon position nang ti prayer request na idi Friday. Agsarsarita kam kin engineer Jan Joseph Pastor ta umay kam kumaagdalos. I hope it's not just an intention. Make it a reality. Intentions, good intentions are not enough. Maawatan nyo di jay? Napintas di planom ngam na umanay, dapat ipatungpal mo. Aramidem. So, you should prioritize the work of God. Number 4, so dito ayan taitan kakabsat. Your faithful stewardship will be tested. Now, nawatan yung steward? Anat steward itayan? Come on, just one word. What is a steward? Everybody shout the answer. Manager. Anat manager? Para aywan iti saan na nga? Sino't makin kukwa? The Bible says, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Amin nga daditi rabaw iti daga nga banbanag. Bakin kukwa? So anate nga rod? Very important. And so the next principle is, it's not how much you have nga impatalig ti Apo, wano ka basit, nagbatit mo ngaming kwartak, it's how you manage it. So let us learn how to wisely, properly manage the stewardship that God has given to us. Sursurwan tayo kakabsat to properly manage the stewardship God has given to us. So, the keys to stewardship is, number 1, God owns everything. Number 2, we are managers. Number 3, anyamang adagan ka. Dito ti mind mo, i-dedicate ko nga para ti Apo. Dito nga laptop kakabsat. Kukwak, detoy. Atahan nyo ma-open Nagan ko dito Ngam actually, kukwa ni Apo Diyos. Impatalag na laang kanyak. It's how I use this laptop that will determine whether the owner will be happy that he gave me a laptop or not. Awatan nyo kakabsat. No kasanot pa nangusar ko, dito nga laptop, ti magkaiba ka. No naragsakto, dayjay nang tud kanyak, dito yung saan. No maayayo, mapadayawan, dayjay nang tud, weno saan. Okay? Now, here is the question. Anyada, dagitiin patalag ti Apo kada tayo. Nga masapol nga sursurwan tayo, nga i-manage and nga i-steward. Number 1, the first thing that God gave to you is, number 1, ourselves. Deti biyag tayo. Deti bagi tayo. Hello? Are you with me? Okay. Question. Sino timayat nga agbiag aging ganat 90? Madanon dat 90. Napigsaka. Dete, kayang pelat makibuksing kini Pacquiao at the age of 90. Come on. Let me look at the Zoom. Okay? Kitakman yan talawag. Raise your hand. Participate. Nagaputa awanak. Didagat. Agmulmulangling kayo. You participate as if the pastor is physically present there. Mga men, tulungan niyo ako. Okay? Who wants to live up to 90? Ayan. O, dito. Come on. Pambira, no? Sino kada kayo kakabsat, you want to live, kasi kada kami, digiti ka age me, hanggang 50 lang. Anyone?
Madia, 50. Kung ni Pastor yung madia, 50 lang. Dumawat kamot na ti Apo, ti atid nga pa nagbiyaga na. Okay, listen to me now. It is not how long you live, or how short you live, but did you live for the glory of God? Let that sink into you. Hanga di ka atidug mo nga nagbiag. Uno ka ababat biag mo ta ditay amot biag. No diket no kasano ka nga nagbiag nga para iti pakaidayawan DJ makin bagi day tabiag. Ngayon pabulod na gan ka. Now, question. Pastor, what should I do with my life? Romans 12:1 is the answer. Romans chapter 12 verse 1. It says, kitan tayo man di Ilocano. Okay? Roma kapitulo 12 versikulo 1. Dinggan nyo ti kunati Ilocano. Anak ko na dito eh. Okay. Dawatek nga rod kada kayo kakabsat, gapo kadigiti kaasi ti Diyos, nga ipaayo, dagiti bagbagiyo nga daton asibibiyag. Ano aramidin tayo ka dito, dito bagi tayo? Pangipaayan tayo, kiniapo Diyos. Nga si bibiyag, hanga natay di idaton mo. Si bibiyag, ti idaton mo. So kaya nangasawan, idaton mo, tabiyag mo. Anamungan ti Diyos, iso nga maiparbeng, ngain kayo pa nagserserbi. Now, when I was a kid, very common nga ibagbagan ni mama kada kami idin, dijay, idedikaryo ti biyagyo ti apo. When you were a baby, we dedicated you to the Lord. Ti kayat nga asawan kakabsat, kada tayo nga parents, no indedikar tayo iti anak tayo, iti apo, ti kayat nga asawan, responsibilidad tayo, nga padakkelan digiti nga impabulod ti Diyos nga anak, muliyan ida, tapnon pagserbiyan danto, jay nakaidatunan da. Are we doing that? Parents, you don't own your children. They belong to God. Their life is the Lord's. So they should dedicate their life to the Lord. Did you dedicate your life to God? Idedikar mo tabiyag mo nga para itiyapo. Number 2, not only that you should dedicate yourself to God, but may kadwa kakabsat, our material resources. Our material resources. Now, masurprise kayo kakabsat, the Bible is not just a book that speaks of religion. The Bible is a practical book. When you talk about material resources, that is a business term. Hindi yan termino ng korte, law and all. It is a business term. So you are in business with God. I am in business. Because the Lord has given us material resources. Inikan na tayo ti Apo. So dapat ti concept tayo, it's a business concept. Wherein, kukwa ni Apo Diyos, we are simply managing our material resources. Hello? Okay. Hanagagbayagan ka usat, deti message ko. Deti lang pagpatinggag kada kayo. Alright? Mga yabak man ti patak direk kakabsat. Italat tayan takwan, yan ta lawag. Ijay yan ta San Nicolas. Okay, yan ta San Nicolas. Daka mo numayat ti signal da. But let me ask Brother Enan, who works at GSIS. Okay? Paki-unmute yung mic. Brad, paki-unmute mo yung mic para marinig kita. Because this is a question and answer. Okay? Do you hear me now? Amen. Okay. Saludsudin tayo ni Brother Enan. Halimbawa, Brother Enan, nagtrabaho ka, ket ti sweldom ti makalawas, ipamatelatan nga 1,000 per day, so nagsweldo kat 6,000. Are you following? Manusweldo na? 1,000. Okay.
Idi may katikapilya, manuti kukwa ti Apo. 10% Pastor. Mano di jay, mano? Tell me the answer. 600 Pastor no one week. Okay, dakay dito, manuti kukwa ti Apo. 600. Wrong. Wrong. Iso nga, ag problema tayo kakabsat, ti panang manage tayo, ti resources tayo, kasi agpaiso nga kukwa ti Apo di 600, ngam di 540 amom, kukwa mon, and you want to spend it on your own. That is why many Christians are poor stewards. It's a mindset. Nakigtot ni Brother Enan, hangka madandanagan, brother, relax ka lang. Are you there? Nandiyan ka pa ba? Nagulat ka? Pakinabasi, taro pa, handa ka makita. Hindi, handa ka makita. Ag-move ka, inta camera. There you go. Ulitin tayo nga sa lutsudan. Okay, ulitin tayo nga sa lutsudan. Nagsweldo 6,000 ti makalawas, imay kapilya, kadejay 6,000, manot kukwa ti Apo? 6,000 Pastor. Technically, DJ tithes, itad mo ti Apo, 600. Kung natayo, kukwa ti Apo. Pero, haan nga gapo, taintad mo ta tithes ti Apo, hanakukwa ti Apo na nabatin. Are you following? Kastat panunod ti daduma a Kristiyano. Iso nga idea, dakadakwada de dinabati 5-4, na itad ko ti kwa ti Apon, kwak deto yung makamu akon. No. Kukwa pelang ti Apo. Kat kasapulan nga karara kakat kunam Apo, I have given the tithe to you, but the remaining kukwam pelang, ikanak ti wisdom Apo nga mang manage. Amen. Ala, uray panunutin nyo kakabsat. Iso nga adu ti Kristiyano nga backsliden iti Christian life na because they thought when they gave the tithe, they've done God something good, now it's time for me to do what I want. When you begin to do what you want, you're no longer acting as a steward. You are acting as the owner. Amen, Pastor. Nawatan nyo. Thank you, Brother Enan. You can now mute your phone. Ilocanok man di jay. No kalpasan nga naitid mo jay, tithe ti Apo, kat kunam ti panunot mo, naitid kon dete kwa ti Apo, kukak dete makamu akon. Haan kan nga ag-aak nga kas steward pay. No di kat ag-aak kan nga si kan ti akin kukwa kat awanan ti pakibiyangan ni Apo Diyos. So deta kakabsat nga culture, value ti panunod ti adu nga Kristiyano is being carried not only in treasures but even in time. Nalpasan nga napanak nakigimong Domingo, makaamuak ti kay kayat kunti Lunes sa ginggat Sabado. Come on now. I need you to say amen. Hanggang agul uli magkakabsat. Kas natin lang natuktukon nga bisukol. Mag-amen kayo. Pag kayo tinamaan, mag-amen para hindi mahalata. Now I ask you all, mano kadeti makalawas, mano nga aldaw ti kukwa ti Apo? O, amoy itsong batnan. We were taught that Sunday belongs to God. 7 days belong to God. But Sunday is sanctified as a priority to worship Him. But even Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday belongs to God. And don't you dare do what you want. Because you don't own it. You are the steward of it. Kagura yung kakabsat na ipalpalagip ko ti prayer meeting. Hanggang nyo dapat kagura? Dapat mabaing ka ti Apo kasi dapat adakat kapilya til diladat papapanam. Kukwa ti Apo ti Merkules. Kukwa ti Apo ti Lunes. Kukwa ti Apo ti Martes. Kukwa na pa'y ti Webes. Kukwa na pa'y ti Sabado. Now, do you understand what is stewardship? Ngayon, alam nyo na. Diyan tayo nagkakamali eh. Porque napang ka nagatin ti Sunday morning, nakaragragsak kan, naikak ni Apo Diyos ti partenan, makamuak ti biyag kon. Oh no. Iso nga adut Kristiyanong han nagigro, uri na bayagan na membro kakabsat, papaanawa pelang. Because
the real essence of stewardship has not sink into them. What they know is partial stewardship. Sunday lat kwa ti apo, tithes lat kwa ti apo, the rest, it's mine. No, it's not yours. It's the Lord's. I-manage tayo lang kakabsat. Hello? Iso nga no makariing ka itibigat ti Lunes ko nam apo, agyamanak man ng deti, pabulod mo nga aldaw. Isn't it? Is that how you pray? Agyamanak man ng kadeti, pabulod mo nga aldaw. Agriing ka ti Merkules, anong tumanti ibagamon? Apo, agyamanak kadeti, pabulod mo nga aldaw. No bumangon kanto man ng ti Huwebes, apo, agyamanak kadeti, pabulod mo nga aldaw. Bangon kat Biyernes, apo, agyamanak ti, pabulod mo nga aldaw. Hanga samo lang ibaga, apo, itang aldaw, kukwam. Kuko amin ti apo, amin aldaw. Inpabulod na kada tayo. Iso nga, ag-ak ka nga kas steward. Surutem. Now, as a steward, our master has given us instructions, precepts, and laws to govern, we should follow. Surutan tayo, tapno agbalin tayo nga successful stewards of God. So adakam dito yung nga pastor, nga mangisuro kada kayo. Isungan nyo ko na nga, bimak na nga kung jak masapol ni pastoren. Adda kami nga mangisuro, nuhan man mangisuro, mangipalagipkan ka. Hey, you are now rich. I would like for you to remember, that's not your wealth, it's the Lord's. And you are to be a faithful manager of that wealth. Oh. Praise God, at dabarong alugan ni engineer. Ford Ranger. But engineer, that's not yours. Inpabulod lang ni Apo Diyos. Kat kunana kanyak idi Merkules, Pastor, kunana. No kayat mo nga usaron talugan, anytime, aguni kalatta kunana. Buludot to mga ruton after lunch. Hello? Now listen. After this message, either naawata mo ti kayat ng asawon ti stewardship and magiging aware ka na araw-araw, or naawatam ti kayat ng asawon ti stewardship nga magtultuloy kan tulata ti bukod mo nga estilo ti panagbiag. A disobedient, foolish steward of God, unfaithful. Yan ang mga terms ng Bible. Unfaithful, foolish, disobedient steward of God. But I would like to challenge, encourage each one of us. One day, agreport tayo ka DJ Makimbagi. And I am here as your pastor, your pastors with Pastor June. Tapnon isuro da kayo, ibagami ka da kayo. Tapnon into no sumango ka iti apo, kunanto ti apo king ka. Well done, thou good and faithful servant. Nagpaisuro ka, nagpaidalan ka. To God be the glory. Every head be bowed, every eye be closed. I want you to reflect on the message right now. Na-evaluate ang the Christian life mo. Iso nga wishy-washy, on and off, patay sindi, mayat madi, tay spiritual life mo kan panagserbim ti Apo. Amun ti root cause, the root cause is the issue of stewardship. Many Christians have that kind of mindset. May nakigimong tibigat ti Domingo. Ay, nalpas. Makaamu akon, tigay kahit ko itang alawas. You're not acting as a steward. You're acting like the owner. Remember, amin nga aldaw kukuha ni Apo Diyos. Impabulod na kada tayo. Same is true with our treasures. So that now you realize, anyaman nga aldaw, anyaman na blessing, mindful kagat ko nam, Lord, make me a faithful manager. Make me a faithful, wise steward of these blessings. Let us pray. Apo Diyos, agyaman kami itang kadeti nga mensahe.
nga nangiparealize kada kami, Apo Diyos. The comprehensive, pangkalahatan, comprehensive essence or meaning the biblical stewardship. Yes, we learn in the Bible that tithe belongs to you. But even after giving the tithe, what we have is still belongs to you. Sunday is a time to worship the Lord. But even Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, aldaw nga impabulod mo. This is the day that the Lord has made. And we can say that every day. And we should be good managers of our daily life. So nga aware kami nga sa dinuman papanami, si papanunot kamking ka, ada respeto miking ka, Apo Diyos, ada reverence miking ka, nga handa ka liputan, sa handa ka, Apo, nga idendenay, gaputa kukwam amin nga aldaw mi. God, Apo, thank you for reminding us today. Kwam ti gloria kandayaw, in Jesus' name. And all of God's people say, Amen. Amen.